Muthanyuero Rais William Ruto na raliungira county ya Meru na ranirira ndiunga yawe ya mbere kuma munini wa Rigathi Gachagua ari kuingatwo etine na kuya kwa Professor Kithure Kindiki na rais erethira kirure mirandi mwanya na kinya kwithira ikatha kore mbere county ya Meru iri na governor ukumenya ngwira kuruta kire ndiunge. Gavana wa Meru Mutuma Ntwethinge na aronekanire kuromba into kathomba kuma kire Rais William Ruto irio wititho ko sibitari ya Meru level 5 tuweka level 6 na kinya mantu yigine ndi kubwithwa ko kianikia Mawa Stadium amwe na kuri Rais William Ruto ethira akiyukia urawari minister Mithika Linturi na Peter Munya kuma kire thirikari ewere yuto broad based government untobo ndebudhirite nende bukiarirwo bonene ndene ya mitandao na kinya kire nyumba cia nteto no tugwadwari Rais arekire ndiunga yawe ya ithatu kana ntuku ithatu kiri rutero kiri mara tugetha tugolelia ndiunga ya Rais kiri mara kiri ntuku ithatu na reo kuma ntuku inya roya kiliunga county ya Tharaka Nithi kenda kuona ni bibio ngwairete kaiteneka kuthirite kuina muthutra yo kisiasa Rigathi Gachagua akiuria Rais William Ruto areki kwithira akieta mirandi ya Uhuru Kenyatta ya mirandi ya wethira kirure mirandi yewe imieru tugetha twikara ndikiri mubango yo siasa na speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi kenda kuthoya ndiunge na kuona buraithirite ita na mbere kaiteneka muno tukimurika county ya Meru yana tukuthurandite kiri nteto cia weru themwe akariba mwire ayota ita kwithira nende bakiriana na mibango ya kwewa chata kenda kubutweka municipality. Rais William Ruto kwiriro kuliunga county cia Tharaka Nithi na Embu ntuku ya roya kari pakithurania bunene kumwamukira. Kire arwe siasa turithoya ndiunga ya Rais William Ruto county ya Meru muthenya yoro. Twaguretera gichunchi kibili kia ruono romwanya kanya katwele. Anko watu ni kiri nteto tia warothe momoneto mathithio ni Maureen Kiremi nani mutembe ya Dwande. Akariba mwire yote itata unene ya Nkubu ni bumurite na kuwa na muamba yumobo bati kwenda chata ira baero kenda Nkubu tuweka municipality ya Karibabu wete mwaka nende utenio utika ntobedhirite bakiona kuma na ntubuna nende nebedhirite bakiukie turengi no ntote muntu kwenda kubathikira na ndikaba kwithira bakithuguro na manto ya kubwethika Karibani baurite nende ngavana Mutuma Ntwethinge kwithira eka ikaro werune kenda Karibabu bedhira nende bakionora manto ya weta na mbere kiani ne kesha mutukikare na utwambire ntito cietu utukoborwari. Nikiri gikaro kia mwingi gia Kariba tauni ya Nkubu kiria kiuthithikitwo bicine cia thirikari ya Meru aria mwingi jogwitiba ita mauge jao ni mbunge ya Meru jakonie Nkubu municipality chata gikaro kiria kithirwo ikujirwa gachagache nyingi na gitumbe kuthithika aria MCs baraboto ngereti aria wa Guinness Gwantai na MC wa Mwanga Mbianjo Mugambi wamwe na bisa bange babunge ya Meru bare gukinya niria Karibabu na niria bagishumire na kwa mushemanio juthithikite yutate na watho bakiuga yutatumirirwo ra kwagirite na juthithikite mbere ya ntuku 21 nyuma ya gutumirwa aria bethirite bakiaria na bakirita mauge jao mbere ya kinya maromba ja kwambiria mushemanio yo jathira ja kethithika mushemanio jojo le irigare no to mushemanio yotatangazwo meregene yotatangazwo tonisene administrator wa tauni ya Nkubu nethirite akiuria mwingi ukirire kenda bakambiria na maromba inde kinya nyuma yawe gutonyera gatigati itagaria rĩa rethira ritachiara kinya tunda rimwe rombithio mushemanio twirwe atiri twirwe imbitu eteri na ndiba mwe bakari bethira bakirunga magakanyene kau kamaromba bethira bakijukia kanya kau kurita mauge jao turenda kanano kaguora eje aja turombithie na maromba jathira atukana utesata tukwenda
Oni teja korombithia. O tue to batire. Babu ntoko meimbi bo koringire tuma. To bati baba batweri imbi batweterete. Ibo dikereti anto beto. Babu eri imbi bo onto muntu aterega we to mbere aigu imbi eteri. Wi imbi bo eteri. Rekumera ubo respondi. Kiudhurano negeke kuri na bamwe bakuru baraba kwerekanaga nebo kameterera tongerete kubangania kiudhurano geke bedrete batongeretwe ne mu biashara kinoti GK nabo batore na gecharika na gacha arabo karende bakwetherete bakireretie inde kagite ne kare mo wao edira kigeria kurunga marita uge baura karekire ne ojo. Alo. Aya, order. Mudiene madhaje tangite mane betekeria kuromba kenda bakamberia mushemanyo jo Erieto enelea Murungu baba na mutana na kirundu mutheru twaromba na ucokia nkatho inde kinya nyuma ya maromba batathikira kyongwa kiria mbunge ya Meru kwendaga na bo bethera bakeinyeria bate kwenda municipality na kinya bagetamburanga maratasi jara borete ja kuthoma imbi ukarigukere municipality chata ya Nkubu na ndeba kenda ngaba na motumanto ethingia kweja wengo kona kariba taita bamberia kubangania manto jege municipality jobo bweru uke matanya kawira jaja aethie dikeria eje sabane ara tuamberia upia imakatema mutemo ya tukaya kwa yo chata eje juwe strict ranto bataita kuona yukura planning mkono kitabu ya planning ya taita hawana tulisema hiyo kitabu kwanza ibadilishwe juu kuna maneno ilikuwa imeandikwa hapo na ni existing so tunasema hivi kwanza mrudi kwa wananchi gutege karo kya mwinge kethithikire buru tiga kya karibara bashumire na muthuro kurega na municipality jo alia kariba bethera bageshetia bakara kyuthurano ne kiu monkaka gita kara bisa ba county ya Meru bageta na muthiene bakarere kubonthe kinya ketha ne kuri ne chari na gacha monkira tha mugwanja cha muthenya na niro kuonekanira kurombithia kenda mushemano jukathira. Tumeomba hayo machache kwa jina lako, tumeomba na kuamini. Amen. Bakiaria nkoroki bamwe bakari ne baugete karogeke kamitira ithirite kibangania mubango jo no kaba nenkerimbe cha bendia taita na nikyo bethirite bakiregana na mushemano jo buru Aikiato mikenoti mwangare kenoti njikai parathiorokete bakenenkana ira mbeca kwa batio municipality jojo tuteko jwetekia joreti makatero jatano na tukorega na municipality na inya yetu yonde na miunda yetu yonde na ngu abatio tukorega municipality no to jato aretie ijoba kwenda to ja gukorokia na batwa twajoraga na tukorano twajwejete gutonya maria kintu kira turigaria atukwaga inana mwangari itete inyeu ekwenda tutunye into bieto na inya batu turete itatu koregana na municipality kabisa na tutujuenda milere tukenda kumenya uma bomanto nitugeretie kwaraniria na uterwa rukorotithairwa kiara inde boba kiuga bati tayari kwaria narua na nandikira nkwenda gukurikania na kia gwika werune ni ate municipality jwa Nkubu jwambereria igitara wathani bwanga bana kiraito murungi nethira kiumagara obisi Nkubu etegunikite jwethira jokiretwo kairekere wathani bwanga bana kawira mwangaza na kinyaka gita kaugote mashara jaraonekana na nande turekere wathani bwanga bana mutumanto ethingia na kinyaka gita ka municipality jone jo kwaga weru na ndikioria kinene nikethira Nkubu ikathiria mikuchanio bethira bakegunekana municipality jo kuma Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nke report ratito cia weru rea kwarietwa ni mutugi kare
Kontuku ithatu Rais William Ruto netite na ndionga yawe ya Kirimara dwarine thire kinya kiri county cia Murang'a na Nyandarua na rethirite akiona mirandi ya witi na mbere na kinya kururia ingi hamuna buntere cia Rukalau Nyandarua. Rais nende nonekere kwithira agita mutongerio baraba ingide ne ambunge nene Kimani Ichung'wah na rakari barere kwarirwo ne Weburu na umwaidi Anthony mbere ya rais hamuna bu rais nethire akiamukira bubo ya county ne ya Murang'a. Miaka 2.5 baadaye rais amefika hapa kupatiana progress report ya mahali amefikisha ile kazi ambayo tulimpatia. Amesema ya kwamba hii miaka 2 vile alikuta uchumi wa Kenya sio mahali uchumi uko saa hii. Kwa sababu siku ile anachukua kiti, bei ya unga ya paketi 2 ilikuwa 230. Leo bei ya unga imeteremuka 120. Nyinyi watu wa Nyandarua muliniambia ya kwamba mnataka mama mboga afanye kazi mahali kuna heshima. Mulisema nipange mambo ya masoko, ni kweli ama si kweli? Na soko ni ya muhimu kwa sababu mbili. Soko inatusaidia ili mkulima akizalisha mazao yake apate mahali ya kupeleka sokoni ndio apate aweke pesa kwa mfuko, ni kweli ama si kweli? Ya pili, soko ni muhimu kwa sababu inasaidia mama mboga na wale wafanyabiashara. Na ndio tumekubaliana hapa Engineer, kwa sababu ni town kubwa, ilikuwa imepangiwa soko ya milioni 50. Nikasema soko ya milioni 50 haitoshi. Sasa leo mimi nimekuja hapa kuanzisha soko ya milioni 390. 390 million. Mulinipatia kazi. Ya kwanza muliniambia ni kwamba nipange mambo ya stima ifike kwa manyumba yenu. Negwo. Sasa sikizeni. Leo mimi nimekuja hapa na waziri wa mambo ya stima. Na niko na principal secretary wa mambo ya stima. Na nimewaambia kwa sababu tayari nimetafuta pesa shilingi bilioni 1.6 1.6 billion shillings ya watu wa Nyandarua tuwawekee stima watu 14,000 wapya. Na nimesema hiyo kazi ya kuunganisha stima kwa watu wa Nyandarua ikamilike kabla ya November this year. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, leader wa majority katika bunge la kitaifa. Mheshimiwa Rais, mimi akaida mwela horai ndio gabana hawa watu wa Kwale. Mheshimiwa Rais, wamesema hii affordable housing iko hapa, ile mawe yote imejengwa hapo ikiwepo kablo ipeleka hawa vijana affordable housing. Leo mwenene niye ni ole ataragwo na aria tuga goko karao na Nyandarua yothe gutire mundu ukwenderio guoya na niye ndiendagerio guoya niguo kana tiguo. Rais William Ruto akiriro kinya county ya Tharaka Nithi Ntugaru na ramunini wa Professor Kithure Kindiki umite akadinde boritwo chumire na wingi kenda kuwatoweni Rais William Ruto ayuthi bakiaria nibethirite nende bakiwa ne bakuwata Kithure Kindiki mbarura ni mwana wo na rais akwirirwa kwithira kiruria thoko ya Gatunga na nyumba cia kurara ntere cia Tharaka University. Paul Wakabithi aina ripotie. Narito bachukuria Tharaka University amona atongoria bambe umbithi kumantere ino cia Tharaka iwarira muthenya gwa rubeterete kwa mukira mutongere wa nthiguru Rais William Ruto na njara iri chiri bare amona munini wake Professor Kithure Kindiki ntere ino ikiri niunga cia William Ruto amona munini wake Ntugo Itano wa Kithiruka Kirimani. Power, comrades power, comrades peace. Komari etombeta Peter Muthomi, president wa Tharaka University. Turage mnge turi alitoba Tharaka University kuga tuithuranirite na tuirindi kugwata ugeni president wetu na munini wake Professor Kithure Kindiki na president wetu William Samoei Ruto. Alitoba Tharaka University bairindi na family yonde ya Tharaka University yirindi kumwelcome na kumwata ugeni boyega no kiwaganiritwe na one nation, one people, one flag. Beta watone buga ndomagira Tharaka University na turi arutwa ba Tharaka University tuku welcome president wetu ura tumwendete muno
President William Ruto na Professor Kithure Kindiki by Tharaka University tubone. The comrades of Tharaka, we say welcome. We want developments, and we know that when the president is going to come here, our institution is going to rise, and the education sector in Tharaka University is going to prevail and sustain all students. Comrades, peace. Comrades, peace. Buni sana hapa Tharaka University, we love you. Tharaka University is a welcoming community. Kuja tufanye maendeleo hapa. Gambe ombithia baba kigwa bena wirigiro bonene bwa Rais William Ruto kwigwa kininta mirandi minene nteri no cia Tharaka muthenya gwaru kabisa kigenini lago ka Rift Valley ko gijangi ngoli kimbeje inyo nyitaritech. What we need actually from you is development of our roads. We need street lights, and we need you to come and address some of the issues that are affecting our comrades here at Tharaka University that is happening to other universities. Na tuyakenu muno borea president wetu agasa na ni tukumwetelela na ise borea barabara sietu serikali na ni tuisi agatwigirwa no kia watu the institution yetu egro. Where that you are coming to launch our media house, you are coming to commission the building of hostels in affordable housing model. Tunakukaribisha sana, and we want to assure you of our love. Tunasema 10 bila comrades power. Kuthondekero barabara wikirwa ruji mohena gukiria kithomo ntere cia Tharaka ukigwa mari marambe ombithi baba ikirite mbere barabara chino chietu chimthuku baraithĩria guntu kwa gwetu gutaina stima baraithĩria mama betu baperoye kingo batia gutaroye miuroni na barutho gu iro tukuona machiaro ma thirikari no to support kintu gia chiere tu na institutions mpinge mono. It is my request ta mutongoria mombe ombithi that president araithĩrie mantu ma inyati university yake araithĩrie inyati kineko chia chireo araithĩrie Tharaka technical riare ona me promise bas na ririkane onto bobuna ya gwete onto bobuno onto ibuto expectana baithe Tharaka. Enkiripotera Waru TV kumantere cia Tharaka Bito Paul Gwakabithe. Rais akiriro kuliunga kaunti ya Tharaka Nithi muthenya yo ruyo atungere na nkiama mwanya ni bethirite nende bakithuranira bunene kuwata rais weni ndeni ya kaunti u omuntu nakwithira kibanga uraka mukira Rais William Ruto ntugaruyo kaunti neu na nende kukariyo uru na ndarano na kewetera ni kuona mbicha ya ndiongo ya ruyo ikethere kariata kaunti ya Tharaka Nithi. Martin Mwambi na ribotie. Ndionga ya Ndagitari William Ruto kaunti ya Tharaka Nithi ndikinyite ndionga era wa muntu kaunti ya Tharaka Nithi aratwire kumiriria akubevimya bierende kwa guko ni kwae ria kenda kwejanieje na guti uthoni uri oneje rionde onenda kulala ni alale guko ni kwae muchi na deputy president na viongozi wote wa Kenya wale ambaye atakuwa maandamano na wao tunawakaribisha hapa Tharaka Nithi kama wakaaji wa Tharaka Nithi na wasiwe na wasiwasi. Sisi ndio tunawangojea. Ndionga no ekionekana ya kujura meciria manto baingi ndeni ya kaunti no kuma kiria kari na nkinya tongoria. Ningo mwana karibu mara na karibu Tharaka Nithi na gikeno kinene bulu ne gutwika ni atujukirie kindike guti kingi kinene zaidi ta kindike sana ndi amweria ningukena muno no twigita riri ndaino kurite ogu au mweria gutetukikaga ni mauntu na barabara no rakinda ino barabara buri atu promise ri ati akadondeka barabara ya kuma Tharaka kwimana mwanka mukui ndaino ni ambeletie kudondekwa na twina witikio bena kithure kinde kibagwatana oneno ingia kuma Baragu kwimana Ikumbo ni kadondekwa kuma Ndionga egutangachwa akari amwe na atongoria baratwire kurwira kanyano kanini karakaronekana akenda kugwata Ndagitari William Ruto geni na munini wake kaunti ino. Turiuga president naye na tukamukaribisha na wananchi bamweterete muno utiumba kunenkera bagu condition cia imundu uri kwaga kugaira akenaga gwa mukenera iria akurumya kanyambu kanene kwa gutio turi amwe na president Ruto na tukumwira naye na tukamukaribisha na timu ino iria na wananchi na twire antu Tharaka Nithi kaunti monde nitumire ni tariki 4 ira president akegwa ri guku na nikenda to support maendeleo mara makegwa makiretwo guku to support deputy wetu
na tusapoti atheru monthe mathure na nikenda tubota kuona maendeleo. Rwaeria ruru rwa kugwata ndagitari Ruto geni bamwe baraugaga akaba eterete ya kandarathi bacoka mirandini agikauga ikuja enderera iratangachirwe bonthe barauga ikumugwata geni muneni gukungwirwa kana tibu twende kumani twinde mutoyo wa president wetu William Samoei Ruto wena kana geto ni gagiciaro kana tibu tuthinto kamuthagane na tumukenere ti sawa tukathini njara goro baba kaumaya mbwega. Mnataka president William Ruto akuje? Wacha akuje, tumukaribishe. Nipo kwenda Profesa Kithure Kindiki eja? Nipo kwenda eja? Na beje nyamuna Ruto? Asante sana. Wacha wakuje. Nonto no kuona na kuingogeje ndete chogori yale atutolaga na mawira na wira. Akuja angalie kazi imefika wapi. Hata wale watu unaona wanakuja pale ni watu wa stima. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Mbere ya Rais William Ruto kuliunga kaunti cia Tharaka Nithi Embu muthenya ruyu mibango kathomba nithirite ikwa ndene ya tauni mwanya kiri kaunti uciili mantu ni yethirite akibuthu yareo kwera kwa barabara wikiro ibao na kinya atongere na kari baichumire kuonania wirubo kenda kwithira pakiwata Rais William Ruto weni kaunti ne untuko ya ruyu. Mevaririria makwamukira muthamaki wa bururi muthenya wa rucio thiini wa tauni ya Embu ni manyitite mwaki. Utheru kuvanga na kuthondeka kundu ngurani kuria agacera. Nirakena muno ni president goka Embu. Tunafurahi sana na tunamngojea vizuri sana. Karibu Embu town. Kesho tunavyosikia rais wetu anakuja, tunaomba kukuwe na utulivu. Hii mambo mingi watu wako nayo tuvumilie, kwa sababu tulimchagua, tungoje tuone vile atafanya after hiyo miaka 5. Nwate engi aekari akaunti ya Embu matari na mwirigiriro munene iguru ria icera riri engi ao makiugaga ciiraniro nyingi ciake itire cia kinyanira ngiyagia umuthi miaka 3 vuva yake gutonya gitiri na muturire wao nwakwa uramaumira. Ni maugire mundu wa bodaboda ni agwikara waro na waroria mbano mundu wa bodaboda tugwikara waro no akuringwa ni mbevo tu na mbere ukuthia kiringwa ni mbevo. Undu ucio wengi okageria gwika mathabu nduthi mauga ni magutugwithiria thaino nduthi oko cia bandire makiria boxa thaino okerie kugura na ngiri 200 ma kindu skaingo okerie kugura na ngiri 160 something ukarita muturira twena gwe thaino kowe momo makiria maundu mara monthe atwerere ti undu atuthinge riu kwa hivyo ndrona uki wake na mawega make mara turenderete ni ndui undu wa kairi nginya thirikari ya Embu kaunti ndiraruta wira pesa iraruta wira ndio rero turaruta we kwa hivyo kena uke aikira reka athie tutina thina lakini 2027 tutaamua. Guku avuri biashara makiagithagia kiene mivango iria yonthe irekwa ya kwamukira muthamaki wa bururi taunire ino ya Embu makiugaga uyu ni wira uria wagirirwo gukorwa ukirutwo wa muthenya. Sasa leo soko imekuwa safi, jua nakuja kesho ama ni aje? Soko inapaswa ikuwe safi all through. Kama leo sasa ndio matakataka hapa tunakaaga hapa tunanukiwa na mauchafu. Leo ndio sasa kumesafiwa juu tuseme anakuja kesho. Nwate mari na mwivoko ate muthamaki wa bururi ni ugakorwa amareterete maundu mega mauthii wa nambere. Aukane tukamwamukira atututi na thina wa president ni tono ni mutongoria wa bururi. Ugu ni ngiuga atiriri auka ni aroria maundu maria magiririkite guku Embu na karoria kana ni amenekete kate mumeneku ageka maundu ya tumio tumuthure arabu ndeto cia gutwira gaba ni ageka tu tutirenda gugwekirwa turenda twikirwe thaisi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Atonekanya kambere gakunoka nchokerete na nteto ingi.
Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo rimwe nka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru dewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. In Lumumba Estate, hustle is survival. When a love once lost, what is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. What? Yes, kila shilingi ina pande mbili na ni vivyo hivyo maishani. Hujafa, hujaumbika. Muda mwingi mambo ambayo hatukuyapangia au kutarajia hutokea, nasi hatuna budi ila kutii na kuwajibika ipasavyo. Je, unajua una uwezo wa kujipanga mapema? Pure Insurance Agency inakupea insurance ya motor private insurance, motor commercial insurance, medical insurance, life insurance, money market, personal accident insurance, fire and burglary, marine insurance, contractors all risk, travel insurance. You can also get a family medical cover for as low as 30,000 payable in 10 months. Terms and conditions apply. Tupigie simu kupitia 0106 114 380 or email at pureinsuranceagency@gmail.com. Pure Insurance Agency. We protect your today and secure your tomorrow. Dionga ya Rais William Ruto ntugero kaunti ya Meru ni ratira baingina ndwari mwanya ontubo miere yawe ndene ya kaunti u akirure mirandi interest mo ntukero Rais William Ruto na rethira ikatha ngabona umwero wa kaunti ya Meru mutuma twethingia na kuwa nende Meru ni rorere na tina ciata ciampatho kaiteno kau na rethire kinya akiwote wa mwathurana na kariba kirimara no ntuchore bwawe nabo nibotene muno nawe mutuma twethingia akiarura ni gavana wa Meru na aronekere kuromba mirandi mwanya kuma kiri Rais William Ruto na kinya kuria Rais ethira akiuke Peter Munya na mithikali nture kiri thirikari yawe kenda kwithira akiwatanithia Kenya yonthe na kinya kwithira kireto rumwe kaunti ya Meru. Rondoro ruthuraniri Defini Simana. Kuri tariki 17 mweri muthiru Reverend Isaac Mutumo Ntweringia anywedo muma na bainge berigirite manto ya Kalu Kamiru tiwirigirwa ki ende kinyamaromba ya bainge betika kya manto ya kabwa na uma yedra kibuya na kinyakwagira nkuru kia braba inge berigirite
bo nonto mbere kwa nkurukia miakeli Meru tinkanja kinyakithirane arena mwangaza imundu ake ioneka. I, Honorable Isaac Mutuman Twethingia, do swear MCs bambunge ya kaunti ya Meru barakwa kaita monanitie batiane n'utungeria baura warenga bana bakionekane ndi kugya wirigiro ati manto ya tamburuka ya mwera bakiwa kaita kakumaruka mwithune nende kaukinya betekeja mite mmoja kwa mwithune sindio mwaka kwa mzitu tuwe Meru ruare kuora kana natia Meru wita atia kuora bate totaroja nonto bwa bene nyinge ne utongere botebui na kwira gotena ngwatana roe Meru nyongethera no athore MCA no tunarara kia uma ruare don't go support MCA oku MCA babo de 7 tafadhali akoromba Meru tureja tena tikwaleka tuza kurendo na utendo tona turenda butonjanji kumeruare weta mbere na kenda kwebuka buruna rwaria rwatini utongere pomwe kurubu kurewa ngabana Mutumanto Ebingia atumothakana uchala nkatha ya mwekuru ya munini wokie onweti unge ende nilinda Kiome. Mimi nimemwambia gavana, sisi hatuna ugomvi na kina mama, sisi tunawapenda kina mama sana. Na mimi nilishauriana na huyu gavana nikamwambia, sasa kwa sababu umepata kuwa gavana, tafuta mama pia awe deputy governor. Si amefanya vizuri? Mwekuru muthomi ona kinyankanya eneo. Meru! Meru! Na budget ya mpongeni nionende kirigiro yukwa kire mbunge account Meru kenda wikira mustari ni mbere mirandi yankabana notigira ne kuingwa na Mutumanto robe na turetera supplementary budget to murerie ke budget mbecha cia wikira ngari mauta na cia gomba kwithikira antu genda bachoka nara bachoka gukari ngombe na ndi budget twinayo nithite kenda gaire kwa supplementary budget na ntuba Meru baiji kwithite supplementary budget ichereri kuria line kana gwikira mbeca mwanya department ine nithite chereri lakini witikia ndene ntuko inkai sana then ikomba kwithire gitumwa assembly nonto governor is looking at na kumetegera amwena sign the executive Boruane ndi ni ugambi bwa Rais William Ruto kire ndio ngayekia Meru araki arientere chamawa ona niti witiki bokie bwa Meru chokadira na witi na mbere kuoneka ngaukano na ukabere pa Meru kulikuwa na kizungumkuti, lakini kwa mapenzi ya Mungu mahakama imefanya mambo. Sasa tuko na gavana mpya hapa. Nyinyi mnaona hasara ile inaweza kuja wakati mambo watu wamegawanyika. Mumeona hasara ile iko wakati viongozi wamegawanyika. Hakuna maendeleo, hakuna mpango, hakuna kusonga mbele. Ni kweli ama si kweli? Bukionania nende Rais Kinyawe kwandewa ni Reverend Mutumanto Ebingia ya ngabana wa Meru akiuria Meru nende komwata mbaru no muyeka enda miakeretiere Meru yegunekano ritingwe. Usimame pamoja. Sasa muko na gavana mpya, mumuunge mkono, mushirikiane, mufanye kazi pamoja, ndio Meru isonge mbele. Jameni, mutaungana. Tuache siasa ya ugomvi, tuache siasa ya chuki, tuache siasa ya migawanyiko. Meru itaungana. Wangapi wanasema Meru itaungana? Jameni, tufanye kazi kwa pamoja. Ndio ngai ya Rais ikiana moya kadhatina kangi kama uteithio ya Meru ikwirigira kwamukira yari amwe na witithua nkathi kwa cibitari ya Meru level 5 kuguna arimi bakaona mayani kuthangikira arimi na biashara ya dhahabu ya Meru niomira amwe na mirandi enge kathumba. Wale ambao wametengeneza cartel ya miraa, wale wametengeneza cartel ya miraa, watu wa cartel ya miraa, mimi nawaambia mambo yao ni matatu. Hospitali ya Meru Referral Hospital, kusema sasa kwa kweli hiyo hospitali iko chini kiasi. Mimi nakubaliana na wewe gavana, na kwa sababu hiyo mimi nitatuma watu wangu next week waketi chini na wewe na serikali yako, tukubaliane. Kwanza tunataka hiyo hospitali tuinue, tuweke pesa kabisa, ndio iwe ifike hiyo level 6,
Mimi nataka niwahakikishie bei ya kahawa itazidi na kwenda mbele, na sasa tumeweka mpango kamili ya kuwapatia miche ya kahawa milioni 20 kila mwaka, ndio mupande kahawa zaidi ili tuweze kupata pesa zaidi, wananchi watajirike na tupate pesa za kigeni, kwa sababu ndio kahawa inatuletea. Yayo ndenendi bwa 10 na kulingala muchumari ni kona na uketha matunda ya tiri uchokera Meru tiri ya ndwegi siasa kumamila na mabati ya kabati ya kioneka weta na kabubani ukiri pukeya. Phineas Imana, garu ya siasa kirindeto Cheweru. Seneta wa Meru Kathuri Murungi na kinyite thoko ya mucione kenda kuona wa Kibayo. Kathuri wita akathilunka thoko mwanya ndani ya kaunti ya Meru. Na ntotumini rais Kiathira aimucokere riboti kuringana na urai wakwa. Kathuri na ithukirite Gachagua na kumuro tigomba kuguna akio Mumeru akiwa matunda ya kura cia Meru ni yambiritie kuoneka kaiteneka. Muthenya Jona Rua seneta wa Meru Kathuri Murungi nethirite akiriunga muichone abogeta istikiritho kweregwa kwa ni thirikari nene. Seneta Murungi akiuga no gatumini mutongiro wa mugongo Rais William Ruto, na akiuga wetha iji akavyurunga kura kumbe wako thoko cha murandi jwa ESP ya Jamiru kuona witi na mbere bothoko iu, na akiuga thoko iji ya muichone ria kwikurika na gwikinyira mweri Juetano ikethire rikurikia gwaka na yambiria kuriturwa ngugi. Ni hapa ya rais wetu wa Kenya kuona ore ngugi ikinyite na ibo kurikana itware aja rira twejire gwikira igare musingire ari nyumare na twarugura twa ngugi ni ambiri na kweli na ro ikuruketa muichone no gutambua muichone re ujwe na maendeleo na muichone te muichone zozo wale atubanda aja roi muichone jwetete na mbere zaidi si kweli ibo kuona muichone jo kuona sura njega ngugeje ikinyete 80% 80% like hapa Meru nitazunguka kila mahali kuna soko kama hii boko mya kama Chege ni kwambirwa Kinyoni ndio ni MP wetu aleo na betekaneria thoko une witate ni kwambiri inge ni enderete na ara kugwitwa Kirua ngeta no rojo mbite Mikindori mbite Kianjai ni kwambiria mbite Muthara mbite Kangeta mwanka Mawa tukiona ngugeji cha national government under the patronage of His Excellency William Samoei Ungi seneta Murungi na ugite thoko ichigwa kwa Jamiru ichigwa mbunge mwanya ndikumane na kuria charingirwa ni Ameru kiri Rais Ruto mwankene jwa ngiri jere 22 na nkoroki akioria kari gweta na mbere kugwata mbaru utongeria bwa Ruto kenda bakagunika nkoroki na mirandi eje ya weti na mbere ngogeje bokuona eje nengoge kurira bwaringire 2022 aja muishone bwaringire William Ruto kura chonde cha president babo te kurona kabisa nte gwete gyarona kinya ithano so kura ira twaringire 2022 ichoto kuri wathaiji ibo kwerawa na totomba kuma ke thirikari atothurite no ntono ina mogata jwae jweto thaiji kwa hivyo irazima twethero tochanuki tukurewa thokote ukweli kwebinge bokenda ke thirikari iriko bwa kuongera seneta Murungi ariwa gweta rutero gani na thirikari gutira rukaguna Mumeru na kenyiro ro arade munini wa Rais Rigathi Gachagua kwa thaiji gutemirandi ari nayo ni untu neberu OBC so kera Kathuri me thirikari ne eu na ndiko ntajithia mbao no nto antuma na ara kwa Munyoro Nyeri utege nto ngakugirira no ntotege nto getwe nae ena kio lakini treasury narua the next 2.5 years twina budget ingi ijere cha gutethwa ni President William Samoei Ruto na thirikari yawe so tumunge mkono muthiene bamwe bakariba mwichone ni bone ne keno kiao ni thoko ije na nkuruki bakiuga bageta na mbere kugwatira mutongirwa mongo Rais Ruto na kugwata mbaru thirikari yawe. Sisi watu wa Muishone tunaweza sema tumepata matunda ya national government ama hatujapata? Tumepata. Tunaunga mkono rais wetu ama hatumuungi? Nasema ni asante sana Rais
kuma mwisho na bogeta istige shigombunge kia Southiment inge report ratito cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Kaita kala mtu aciethaire dinyene ndawa cia kulebia na amba kwithira akiangarata na uturo ne bwawe ndi bamwe de bomba wichokanire na kinya kureka utumiri bonda wa uhinde uchokanire kiri uturo maturene pomene bare maoni uchokanire itumi parabedra babungi nchera ni beda si wichokanire kiri 20 antu bakare moni ubamukira urakubatere kene chunchike bile keronoro mwanya kanya katwile ureteri ni Antone Kathenya. Kulingana na Kevin Okero Nyapara, Gian Kelly, Faith Shivoko na Shalvin Zwema onakitho ni betekirite gusinsia mitugo bena thine mwenene gwitikirwe kaire kile jamii thinere gutuma bahingi bao basokera wiki nae no tumiri bwanda waja kulebia kama wase tumereform hapa kwa community. Tuko na wase wengi wenyewe wanatuonanga mtaani, tulikuwa tukiwapiga tisa. Wengine wanatuona tumereform, lakini wengine wanatuona tu bado sisi ni wale wase, but ni vile wajajua. So Kenya mimi naweza penda kuambia community ni wakae chini na wachalii. Wakipata chalii amereform mali fulani, wasiseme ati mse alikuwa mbaya kwa hivyo hatuwezi mpatia opportunity mali fulani. Unajua ukimpatia opportunity hata ubaya ataifanya. Unaona? So community wajaribu at least kusaidia machalii mtaani. Steven Muthiora Kuria na Margaret Wamaitha bale nimbo bethirito bale mustaro wa mbele gutetheri mwana bibi kugarura mitugo bali kwina thina nene ilo jamii kulega gwitikiri mwana bibi kaire gatigati kao na kubatetheria amuna wagibotethio na obweko kuma kithirikari. Out of zile statistics ambazo tuko nazo, wale vijana wote ambao wanatoka jela hawamalizi miaka mitatu. Unakuta ya kwamba out of 100 we always say that ya kwamba ni watu 5 ama 10 ndio tutasema officially watatoka kama wamefanya nini, wamereform. Wengine watauawa na raia, sababu wakitoka kule ndani hakuna mtu ambaye anafanya nini, anakuja kuwapokea hapa katika society. Kitu ya pili, sababu ya kukosa watu wa kuwapokea, wanarudi wapi? Katika crime, kupitia zile gangs ambazo walifanya nini, ambazo walikuwa. Kama mwanzilishi wa hiki kikundi napata challenge kubwa sana, kwa sababu as much as unawaaccommodate saa hizo hauna resources, maana pia wewe hauna, so the small thing you have ndio una share na wao, na saa zingine hauna. Ile vitu na notice kama challenge ni hakuna kazi, na pia wengi hawakusoma, they are school dropouts. Utamutisha karatasi ende kazi, kimwambia nipe certificate, majority ya class 8 also have the ones who are educated. Mubungo imentia katikati Kirimangoshini amuna mwalimu neno wa polisi Michael Mushiri baluga kwino batarubanto matorani kwa mukira imwana bibi bile bisensite mitugo naona kethiro bamababa mwitenchera baingi baimwana bibi bena umebwinge na kila bakwenda kwa dhaino niko watu ambaru police ni etherere kureform mtu kubaba umabe bakimenya gutuma nasarani ukatha bangi the amiki the best furniture bangi rangi bagwaka bangi mashon bamaiga kuna nde antu betu mtu ethana aria ukamujukije akature criminal kuru we yari mwe ni uturi unge akeya no tubwa nindi untu ya mwambora wethere yite irio bya kurea uwe ya no tubwa mpara kuna ndibe yitu betikirie etukedi ukano observe them in the society tukabeni kalinji kuthithia bwega bagachoka kanisene pamwe bumenya bale atumiria and if you look at them they look okay. The community, the society have a duty not to stigmatize them. They have a duty to welcome them. These are people that have gone through the prison system. They have learned some skills, etc. And because of that, it's only fair that the stigma comes to an end. And we, as a community, as a society, we are obligated to welcome them back and to, bring them on board. And that's how life is like. People reform, people get better. And that should be the understanding. Migambo ino kigwata uambaru ni mutaaramu gima madogani ele nchebere ulakuwa kwino batarubu nene bwa jamii na antu bonde kuthomithwa batarubu kwa mukira imwana bibi bile bigalolite mitugo ithole gutukira nchera kana ikundi bitebia kithirikari. Wanaporudi bando watu wanaona ni kama hawajareform, ingawaje wanaporudishwa ni watu wanakuanga wamereform kabisa, because wanakuwa rehabilitated.
jambo la muhimu sana kusaidia hawa watu ni wakati wanaachiliwa, wametoka njela, wameachiliwa kutoka njela na wamekuja sasa kuingiana na familia zao na jamii. Kuna kitu tunaita mafunzo ya kijamii ama psychosocial education. Wale viongozi wa kijiji huko, the local leaders, wanafaa kuwachukua na kuwashughulikia, kuwafunza ili kuwawezesha kuingiana vizuri na watu nao community na jamii na familia, na wao wanafaa kufunzwa na these local leaders, na hao ni pamoja na kanisa na viongozi wengine kama machiefs. Wawafunze kuwaonyesha kwamba ama kuwaeleza kwanza, kuwafahamisha ya kwamba hawa watu wamerekebika na si wale ambao waliwajua wakati huo. So mimi naweza ambia tu reform. Kureform ndio form. Na waache kutumia hizo miadarati, lakini pia si rahisi kureform. Ni ngumu. Hata mimi ndio ni reform. Haijakuwa rahisi. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Muthio nteto chewore the mugo chogerin kadro ntugo do watandirite na uni monato mathithi ukari muruini. Criminal ni mutambia ndo antu watanire kini mabango yo aro siasa.